kano memory da mo mane ko agon su yaw jare sida lere adi newspaper mayam du yaw re sida phai phai de hai ba pukhapi ba wafum si adum mayam su magi maming di mana da boy bi ai ko organization sing imaibil organization adagi sada sangstan gi adagi di civil society organization adagi folk show du gi manung da amani adu mayam se amaga dum khaga dum samnaba area su ayam loi oeba ko aduga khara anouba amani su yawbra adugi wari ne du yam phajana bukhat pire masimadi koina welcome tawai masi phayang khale aduga hujiki sudu da engon da hangbi se maruina maje gi mingi wafum si deba ko ada folks na maje gi mingi ga samjanari sina khogi article 3 gi matang siga samjana ba hai tare article 3 gi matang india koi constitution of india se do koina sida hiding ise india gi constitution si 1949 gi 26 November adopt tawraga 1950 gi 26 January koida independent republic di tawrise masida enforce tawbani aduna madugi mamangda manipur state constitution act 1947 ne lejerame ko adugi mamangda century gi swaida mu loyum silen haidana constitution lejabani written constitution aduna akoi gi long history of constitution se lei bai tare khoina amadu da yam phajaba yam chawba india gi 395 article oi schedule trying to lei manipur da du oi di ka adon da yet padi yaroi da ko america hai prithvi gi number 1 ni america hai loi america super power na te supreme power ni hai ni kamu garan kama to di loi un da su mai di loi mafam guding buta an supreme power na te super power the supreme power ni hai america si only 7 article tare run to in united states of america se right hiding ke no ka irrespective number of article irrespective number of schedules aduna tab manipur ki very clearly the manipur state constitution act 1947 ne lere mine india re khoi sahi ani han and constitution history se di mamang da thigala di yam han gre ne ko ana du potu admai leijaba leibak si india da sang matung sida ai ai se fake ni ko ai ne ba ya da ba du phum kai nate india da sang ka da yam nungai tri se khoi da parsi state ra da oi bai tare sidi matam du gi mi du ko mai tong no khoi se moi no mi oi ne udab jani da leibam ko sign tong agreement ne merger agreement hai si the merger agreement 1949 ngasai September ta ko ma thoi October ta 3 la thok pa kan wari me am le how say this to ba du to ba da to ma am do pusan jar adu akhoi na kon su hiding de aduna the manipur merger agreement 1949 si laiba ani gi treaty ne ba treaty between two sovereign country ne matam du gi wari ni ko aduna adu gi po lai bani da sumaina to ba treaty ani si di law lai akhoi gi Vienna convention law treaty ga hai adu da la ka do ni soirak pase akhoi na bu ingang da wari ni ana merger agreement gi provision si akhoi na aduna ni folks na kari na mayam haigal ai se akhoi pre merger status law ni ga na adu makte akhoi na law ga ja moina akhoi leiba am pun ga merger agreement tu e akhoi amung ninga ta me ga hai ya do mayam gre ya adu mai adu mati panjaroi ko akhoi ni time withdraw to ya bra kai se adu khara law le adu akhoi adu maki khanabagi kanu di yau tribai khale an adai du thamakanda the merger agreement is a treaty between two sovereign country ni madu ani mang respect to go this is bilateral treaty ne ko bilateral treaty da man withdraw to the kari oire kana mayam leire madu akhoi naina dabida anain haije di merger agreement sign toga india da pungi bani adugi pot ama leibani na akhoi na khangadaba se manipur gi territorial integrity ji kaiba yade sima sidi aina haibare ko international law na haibani international law is very clear ni leiba ani amada leiba amana ani du purmin na kan agreement ma sign tawnaraga treaty ma sign tawnaraga purgi ba leibak tu amada changa kana magi territory thugai ba international law da yade siba koina very clear oitare adu masi kai da yade no zara panga haijamani haiba yadaba customary international law na malai ko saiduna akhoi du convention laws ani ni amana koi convention adna ko treaty mayam si law ni ani subada customary international law hai ahum subada general principle of law recognized by civilized nation adi mari subada akhoi gi judicial precedent hai se law na taba akhoi gi court na taba verdict se international law di masi only disputing country ani du da oi ana akhoi na law hai international law da international treaty adu mathang da akhoi gi customary international customary law adi ahum subada general principle of international law recognized by civilized nation hai general principle hai khangnai koina ahum subada judicial precedent mari sineba adi mari mukhi lecture ka international law gi phajabam na akhoi gi writing of the highly published jurists hedna law si ngasai boy leba area si the writing of the highly published jurists hedna opinion ibegumba browning ibegumba su phakala thira ka doin aduna law oidoi international law da sine sources of international law authority of international law ni line haijeri di sigi territory kai ba sida akhoi na leiri si
अखोगी इंटरनेशनल लॉ द प्रिंसिपल लay मासे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ प्रिंसिपल नि कस्टमरी दे हेंडोक्तना आईसीजे ना फकलैंड आइलैंड की केस द को इंटरनेशनल लॉ ना आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने लाउटोग्राम नि दिस इज जूस कोज दी प्री emptory norm international law and no derogation permitted in any circumstances kanamtar masi violate taw yadab jus ko jin haigalai ne ana masi principle kai ko ga ga da uti possidetis juris ko masin haibadi roman law ne simadi roman private law dagi lautharak pa du law ni adona hojik pudi aku international law da apply tawraba adona masi gi law si akoi su possess under the law hai law gi makha da na possess tawri haibado this principle je palkan aina haijani ngi masin ato interpretation number da African country da lo apply to ko si singja colonial mapuna thadu omba nangi territory do ato leba am sanga ka da kai bi yaro haibane ba arai ba londa da akoi British ki makha da akoi lerimi je British na thambiramba akoi territory do British na palangai da Manipur na kaur ma leba do adu ki territory do India sanga ka da kai ma si mu kaya devi si lo da haibane aina haibane te ko international lo da haibane aina to si lo go za moina lo do athan be wani mayam da akoi bab tamina na ba haina adu na ngasai si principal hai si akoi da colonial mapu no thambiramba law se India da pula kana kaiba yaro haibane ado maji kaiba yaro akhoi gi aduga maje gi menda di si papa saw ke iram de kenta idrasu state amagi territory kta yaw ga India ki constitution ki first schedule please open the first schedule India ki constitution ki first schedule 1 2 3 2 pulai bisida first schedule is the union state ta lo in piram duni Manipur entry si alphabetically irga Manipur yaw ngani ko aduda akhoi yaw bani Manipur haga akhoi India da sangri magi akhoi gi Parsi state and former Parsi state and yaubane ko chief commissioner province and taw yaubani aduna takpadi business palinga da ko ching na ko pa turen ko hujik leiba Manipur se simak sine matam du da ko mars buddhism na merger agreement sign tawri se adu schedule number 1 da yaubane ba da ko territory si the protected by international law ni protected by Indian constitution ni adu focus high city madu ma loi to ka na ko gi Jammu Kashmir Ladakh ta kai da Jammu Kashmir ne Ladakh kana territory ta union territory ani ga ta mai tawba smaina ka tawpa India si India ni na ko lu dar hai ni thabak ram tawra ga who knows adugi potu safest way da article 3 si amend to view highway article 3 amend to view di makha da yam lai wa khanda yam lai di madu parliament to ni ko house ani bakna lok sabha na mu pass to ni rajya sabha na mu pass to ni adu loraga mu president SN pir kan bill du e on do ni aduga sumaina territory kari gi sidi amu state amu thar kan ba view lo ni view hai ko moina consent ga na te very an territory mu on thok pa si yam lai view ko state assembly de moina sit tor kan ba aden na view du pi ro mon o supersede to ya din article 3 sida any state formation name changing of name any state high se adan aina haji de kan article 3 on thok ga di on thok pa article 3 do phu long thok hai mate article 3 du makha du da proviso hai provided de na proviso di macha ma ngasai kanu du exception ki type ta main article du exception ki type ta makha da proviso ma ka option biro provided de na ta Manipur gumba ato su lerang bani ko merger agreement ta Tripura su merger agreement ta sangri amai merger agreement ta sing si di moi gi India da sang pada lerang ba territory do Indian parliament na mo se su khong do e haina territorial integrity change story hai ba ma ade moi gi territorial integrity ya ko si di my identity ma gi ngasai gi kanu du su change story akoi di territory su khong da ga kanu autonomous district council separate message ma cha ta di atham thokti mai han India sang pada lerang ba ma gi ngasai identity ade magi territory adu kairoi hana haiba mu changi ba ko adu male na folks na kana pamise amaina hapagadi aina khamada khoi June 19 gi thodok tholoi adu mayam si amade kanba ngamne ba ko adu gi train du da changhin ba chumbrain khale adu amakhaka amta haya matam leibai si ba ngasai gi citizenship ki chungam yawi moi du da law folks high city this is universal truth ko mani lo leibani ko lo du fazan implement to bi hai bani da citizenship ek ana lay 1955 ko adu makha ade India gi who are the citizens India at the time of the enforcement Indian constitution adu India constitution gi adu lei jagre adu na tabana citizenship oira pasing citizen ek ki makha lei duni adu makha da NRC gi rule lei jeba ko national identity card ade national register of citizenship gi rules to down for lei jabane how you high city NRC to bi wai ko become de gi lakado atia de pa there's a rule lama level 2004 gi under the citizenship act ki makada adu gi rule implement to view 1950 sida amuk to gi ba NRC se update to view haiba ne ba ko 1951 the base year oiraga kachu akai ba nati ba se asam to ri dran ko asam to ri du mutung Manipur to bi lore aduna sigi poni adagi di ngasai gi
काइनोगी फोरेस्ट की यागिबदो अमखक्ति चिथरम माले इंडिया की फोरेस्ट एक मैम लेरे ख्वाई मरु इंडियन फोरेस्ट एक की मखादनी रिजर्व फोरेस्ट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट अदु फोरेस्ट अदा फोरेस्ट तौजे अदुना प्रोटेक्टेड फोरेस्ट की काइनोगी प्रोटेक्टेड फोरेस्ट हाइनो हाइबसिगी मसी कोर समदरकदु एक अम लेबा अखोई फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 से सिमदि यावदो माले फोक्सी दु को मसी मापचन चुमे मथंग एमेंट तौबिरगा कइनो इंडियन फोरेस्ट एक्ट कै मते सिदि 1927 इसिदि रिजर्व फोरेस्ट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के पोला लाथोकoi वारी नेबको अदु लाथोखरगा माइ कंसिक्वेंस एक सि यावदे अदुदि हेक रिजर्व फोरेस्ट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट लाथोकि मतमदा इंडियन फोरेस्ट एक्ट 1980 से मुलाकदनि सिदि सेक्शन 3 खक लेबा एक नि पितु पितु पेज अनि गगी वारी अ सिगी एक सिगिना कइनो हाकांदा वास रिजर्व फोरेस्ट प्रोटेक्टेड फोरेस्ट लाथोकि तादि अदुगी मफमदुदा नन फोरेस्ट यूज ओइना कैम सिनबा यारो इंडस्ट्री लिंग यारो मी लेबा यारो कैम लेया अदु तौगे हागदि नंगना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज दगी परमिशन लोगोने मोइना परमिशन पिरा कांदा नन फोरेस्ट यूज हाइदि उथाबदु फोरेस्ट यूज निको नन फोरेस्ट यूज अमबु तौतागदि मिनिस्ट्री दगी परमिशन लौने अदु परमिशन लौना कैम तौ यारो अदुना ने बखो रिजर्व फोरेस्ट लाथोकबे कानरिसे प्रोटेक्टेड फोरेस्ट लाथोकबे कानरिसे लाथोकबदु नते नन फोरेस्ट पोर तौ यारो उ यानबे यारो अद इंडस्ट्री तौ यारो कंस्ट्रक्शन तौ कैम यारो अदु तौ हागदि यू शुड टेक permission from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change permission low neighbor. Aduna 1980 X Reserve Forest, Protected Forest had Hisha Katoinib. And Masik X Amaru said the Godabaran buses State Union of India kind of case by Amlek. Adu line at the Godabaran case, the Maramudana, according to Kangbigam, the Supreme Court, how you say Supreme Court appointed committee lady. Forest was over, she committees of complaint away. Mikana Poteko, the Godabaran 1996 case, Sida Yumpamoraga, Supreme Court committee CMA, Article 32 Makara. Any forest reserve forest over, she committee, Sida Quena. City Ibira, Moy committee, or Taran. And how did the National Green Tribune in later money? And how could Popiga Tavas, I go honorable semis and Twitter over the Twitter, Nutter, extra over the Moinaga, Shumoto, local National Green Tribunal. And I come with this is the global change in the Agi change, Malaini, Mashi the Sun and Abamali, Forest Nakwa, it is our right, a duty to Oiba. And a forest Nakaga the cookie for my day for Nagai forest forest is for whole mankind. aduna sigi posa ko khang ga dawne ngasai natural resource ka hariba prakriti pyramid ai gi nangi kan ka tawdi loira ka toini ko prithvi je an sidi prithvi art se kanduni akoi gi living oiba mi hingba ya art se amta leite na supakti thijanna ba wani ba ko only akoi martha art se khatane si kanbagi pot yam wider perspective ko su am phajaba yauri folks na puthoi se na khambada modum da ko su uba chumbra na sum thamjabani ko लोगों मणिपुर की इशूज़ तसेंग है इंडिया डायलॉग तो साइज हमने मणिपुर की इशूज़ 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से डजन नो खंगदी मणिपुर की इशूज़ सब चाना असेंग एक्चुअल इशूज़ खंगन मथौ ताई मसी होगी होजिक चक्रीबा एमपी अनीसिना खंगन बगी मथौ ने दुगा लोइना खंगजु खंगन गदोइने मसिदैदा हाना मणिपुर जे हाना तापी म चंगब्रा नत्रगा मणिपुर की इशूज़ हाना ताकपा म चंगब्रा ओजा पेमा याम तेलम थाबियो सिमतेक्ता Oziki yam sumbawane sumbadi Manipur India da yaubudi kuire kwa amaduda yauninga yaubra logi yam lehre kwa adu naina wada phajade da khoi ngang da janu nina wada khar ngang thore ngangan bani na khoje ko aduna adugi majagi mingi sai legality kai ke mayam du naina ningai oiba pone ana khoi na contested oi adu oi haise adu oigera oirora adu India da yauri mina adu India na hai ne khoi de equation ai da na hanga ye te hoji ye pyabra hai ba ma lo du su lei ba ko adu potu na sina tonga thamjara kan da hoji posida parliament ko ai lu ri se khoi handa akhoi asa tawi handa ki MP ani sidi mamang MP gumba na te ba ko yam nuai ba na ruling na lam da syam phare ruling wo ngang ya ro ngang boda dum nongalaga adum lotion bira ne ba ko aduna ruling oram da opposition da ka ba si masima akhoi gi lai pha ba hai tare adu mang issue si santai re ne din na te ko santai ba di ruling na lotion dui ne ba India government na 352 bu thambi gera 356 bu thambi gera 355 ki swai dum nei ra tham ge bra tawn bu taw this up to the loy union government lai dui ni aduna adu opposition gi khoi chat pi ri ba ani INC ki Indian National Congress ki de moya chawba India block hai re moy ani sina khatang mating leina ko moy ne Rahul Gandhi da adagi di Malik Arjun Gargi heba du da ko adagi di Sonia Gandhi da adagi di kana wano me moy ani da Manipur gi issue
issue ini lakpa da mabani na khara phajana bokeli ngang na ba room PBU ka hai moina soidam tawkani khale tawaktra ga di congress mu loi doi ni ko hane tang yam lu ba moi manipur issue si da mabani na taba to pura ngang khala ba adu phak tare mu ana mabani da ngang han ga da bani ngang bo da ai nga sai su forum ma appeal tor ma bani mabani ngang ba atai mayam si di khoi gi masa ni ko ngang bi do bu di huji ki khoi na hai ba du mai na manipur india da ko mai na sang khri bano madu chum da ba there's different thing ni khoi gi sentiment am lai ri ko chum de hai bi wakhalo na ma adu di khoi nai na ru ya india da chang adu ngang mo phak ta ne ba adu mu ti ngang da manipur si india maji ge men to chang ai manipur gi historical background legacy ma khoi independent ne da ina tat hai na saw mi yaw ne phone to bo yaw sulam ne aina phagi to ne hanuman hai ba yong naw du yong saw ipi ma tam du wari ba seng mani na ko ma history ji wari libi ga langka du chung khlai ne amai to chief minister gumba rai sabha gi member oi bi bai da hai manipur si पृथ्वी द ख्वाइदगी साना निंगा तबम मणिपुर दंग ओइरमनि निंगा फजन तंबगी इतिहास लेरमने हाइजन बनते रिटर्न हिस्ट्री द अनरिटर्न तब रिटर्न हिस्ट्री लेजरमने अमाय तोना खोज निंगा तम मी काइसी निंगा तम के हाइबनते को निंगा तम इंडिया द याव हाइबनते उत्पम चंगिदना खोजी शिवाजी की वारी अदुगी वारी लोय खंगे खोजी अखोगी मणिपुर के हाइदि इंडिया मी द खंगपोती अना वी आर सरप्राइज मणिपुर कदाय लेबनो बु खंगपोती इंडिया दौजी नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी का पाइजल कने मो थोमको अद मणिपुर सीनी अदुगा मणिपुर सुमाय तौद मा हिस्टोरिकल प्राइड अमा लई अदुगा खोई इंडिया द यावखिबि सुमाय तौदना मजर में साइन तौन यावखिबनि अदुबु मजर में साइन तौन बदु मदु सेल्फ एग्जीक्यूटिव टिटी नतब हनरकने भाई सुंबा यावसन बजे सेल्फ एग्जीक्यूटिव टिटी नते सिदि कोई असेंबली ना मतम दु रीड एज पार्लियामेंट हाई मोइना ओजासिन पार्लियामेंट दुना कोइदा अयाब म कन्फर्मेशन तौने बजे मदि केन तौद्रे लोइसंगरे फरे लोबिरो फरे अदु ताग अदुगी दु कोथोक नतबिदा अखोई कार एमपी अनिसिना मणिपुर इंडिया द मजर में तौर संगिबनी नोगे आर्टिकल 3 ने मणिपुर थुगाइब ngam कैसे अदुम हाइबता एमपी की फबमना MP are free to speak anything inside the parliament. See protection period constitution na that article 105 koi 105 ki makhada MP si moi ngang ma se freely ngang bu yai ko ngang bu yai mingon the personal attack ti yadre policy program da MP sing je patara ngang bu yai bagi room ma India ki constitution pirame article 105 state ki dana 167 koi adun aina khambada assembly da ngang di hai do namu assembly phamu ko har lepa to ki do amai to da aina khanjaba da parliament da mabani na mating le na minute yankai ngang no ti ko minute ani minute manga sufficient taw do margin me panbiramu manipur history panbiramu akoi peaceful coexistence kan haiba idea manipur si panbiramu idea manipur de separate mission yaude idea manipur atopo state kaiba ngasai ke christian state oni khoni kana bharang phareng tureng ngak tane bako adu singdi tek tak na yam sangang no te tek tak na yam phajaba english ta ngang bi tare phajana ko hindi da ngang bi ke bra mai to ga thambi ra ke khambada adu ga india manipur su kai roi akhoi je khangdaba de su ne manipur issue adagi manipur india gi mamang da India the pulak state singda constitution iram amlam do mandi ban khambada constitution leiraga sangak state amani ga lemo sai ko leiram do mandi manipur dang oram su yari si khambada aina khambada they will be surprised even Dr. Ambedkar bok da khangam do leigida ba khoi father Indian constitution drafting committee ki chairman oiba Dr. 𝗵𝗫𝗫𝗫 Ambedkar se mama sama na bok da manipur da akhoi ki written constitution ma leire akhoi Indian independent act 1947 ki makhada independent phangom manipurna akhoi gi constitution amagi makhada leba nga khi ga khangam da khangam oi bai khambada si je khangan mam changi si khangam da kai ikai ya leite khangal li sia akhoi khulai ne manipur sum leba ni ne picture bai wani si kai no mani ne ga khangan mam changi adu khangan da ga en kham MP oina choi na torokani madu tawdana akhoi mai leina da su ngang bodo adu su ngang biu mai leina da su kai di rang ti di mai leina da ngang si wari ne ba ko adu hoji ki hit to go area do bull do target to bom leina khoi nomai kap na bada amai to madu thabi rang den khambada sahi je lising musalam chat mini ani handak MP sine mini ahum maje ge me pallaga manipur gi historical legacy je pallaga khatang ngang khalak pada ko masi effect sidina sahi adum lehuro ni hayawai effect adum madum sat pasung go den khalai wakhat ngang oza nam tanga hangjogi oza khoi ki maru in hai tara khoi ki historical monument act 1951 ancient monument act 1904 1958 ki matung ina khoi ki leiri ba khoi ki kobru leiri ba dagi thangjing leiri ba manipur gi maitai gi ba laisang maru ba laisang mayam je kan ba preserve to ba khoi masi matang da oza preman da yam sang da matim da ngang biramo si se ai dina mamang da ina research paper ma si se puthoki bane ba ko publish to hi bani jarin khar da akhoi
mayamadi sounding badagi TV da kaida kan ngang mayam da jiri law lan yaw ka hai ko aina khambada magi rules khena bai ta aina lan yaw ga nomai palim sirani kai leor roi ko ira ga puthomba oja no ni ne kanom ibo oja pe mana kanom ibo sine academy siang gi thabak se hoji historical monument gi kari do ijaga bane na isi international law da base tok jabani ara akhoi di si akhoi gi india law si bu khalu di ba khoi di akhoi na khali si di common heritage of main kai na si di manipur gi kangla se manipur gi nati si common heritage of main kai ne je aduna unesco gi makha da protection piu ka na ga akhoi gi lesema sana jawno mang da rai sabha da ngang ai do si gi protection ubom change ba handak ki lan se lan hai ba si da kana go man lan si phajate war si phajate ka hai adu hai re phare lan si da taw si ani ne be tek se amana mani maitai ji halaga akhoi gi ethnic cleansing hai khara sai gi londa amada akhoi gi genocide hai se genocide tawge na tawbani aduna adugi portuma clear oire ado mi halaga lamlok khama nataba je ke kano ga chu sampu ga se international law da di occupy territory ko wise aduna law sa tab sala ro law ta occupy taw le khamni moi law du law ne ba aduna ba mawam law di moi dc office mai thado imi da dc es law salai do ni adugi salai do mi office mai thado ni kai action law te natra adubu si occupy territory ko ye ngarang na moi release pada moi gi mla da moi na te manipur gi mla da kanom hai ra ni occupy territory na ngani kusi ne ba moi da kai action ju law ngomoi adu aina haje de kano kan swai sida lands ani ni amana mi hat paga lamlok san bagi lan ma amana akoi historical in the manipur laiba am historical map am lai ni akoi ki kaubu ga hairiba thangjing ga hairiba adagi di asi kaubu maru ga hairiba kai kai no lai ne historical map am lai ne ba sida ni attack to sigi di am luri se mi hat pa du di hayeng masa am pola kan ta khalega nungsira pu historical kaino sida common heritage main kind archaeological site religious site attack to pu se manipur si de khoi puya lai ba du ma lai ba ni mi lamit lo le ji lam ji maming tholok pa ki puya lai jeri ni mi amain lerak pa kaubu si yaw de apote akoi philosophy de di akoi yam kan idea yam kan khang de khang se yam kan de ngang je da bani akoi sum imana sing hai how pa kam chung khang de manipur gi mi ga si asigi kaubu gi swai gi thole ine ba wari bu leram doi ne ba se kangla da ka ta akoi even mi si akoi mani prithvi gi mi ji manipur de thole ga hai re mon hai how pa kam chung khang de aina haiding gi akoi philosophy ama puya khara lai jeri ba aduna ni sana lai ba ka hai se da aina hai je di historical monument and archaeological site मैम से मसीगी लो ले जे इंडिया दा प्रोटेक्शन एक अनि ले मणिपुर से ले बने मणिपुर से एक ले जे अदु मखा दा मोसे प्रोटेक्टेड एरिया ने अदु नि मयाम थांजिंग जे पीरि ने बको पीने लानम तोक से ले नि पीने अदे के क्रॉस कोरांग जुंग से ले नि मम्मिंग होंबे सु खो की नेम प्लेसेस से बिल पास तो बनी को अदुना बिल पास तो काना रो इंप्लीमेंट तो चंगे इंप्लीमेंट तो मम्मिंग लो होंगगा हाय एक पास तो रे एक सी एनफोर्स तो दबे नि मणिपुर सोई से नाकोडे ड्रग की हाय जे पोपी मरु मुख थाया पोते अदु था मत mana nak village ki sip to adu dandi piu hai ni yaujab ne ek sida adu kaim tawde natra adagi de khoi e popi thab la na khoi gi illicit drug trafficking mu taw ya de kaim yadam ni adagi drug trafficking pursuit of crime ko crime gi pursuit ne building saba gai level loina phau hai ne ba ko adu loksal loi profit taw hai ne ba akhoi de tawde ki ni ngai ne manipur se amna adu aina hai jai di ngasai gi archaeological site adagi historical monuments ek le jabani madu protected area adu lakhok sei ne ba ko adu area do madu phajana satna daba adu aina hai jau hai ga di koi cookie gi sinau sing si phajana hai bam changi si di common heritage men kan ka we ba si di ai gi nati kangla ai se ko mai te gi kangla ni kam chang ya ga da di lali ko si di common heritage prithvi gi ne ba se greek ki civilization taw adu mane ba amaina koi sagat pa de gi di si gi kham thoibi gi koi na masi ga si common heritage men kai ne aduna koi unesco gi common heritage of men kai gi list ya hon view ka hai bam changi ba koi si adong gi perspective bi yengum changi adun aina paper di gi bani aina i di maruina wari matam da akoi gi kaino gi hek ki convention le ba se hek ki convention protection of culture and property and heritage of men kai ji wari matam khu theng ya de ba karam numai ka po ya bote asi loksal lu ya jante adu gi hek ki 1956 ki convention india su party ne india as a party means sign to ratify to ro india ne parliament adu gi protocol du su india ram su sign to ratify to adu aina hai jai di international law is part of Indian law. Supreme Court high beniko Bisaka case Supreme Court very clear. International law no sign patok to India sana de kayong kanaroi. You should consider international law as part of Indian law unless until there is inconsistency between the Indian written law and adu later di international law ni high ne ai high de kayong India su
India government is missing ngakpagi protection labor ko aduna khoina mamang the organization amana masi cultural property ngak na special police pu guys tawrobni ko ada upai tamna khoi pai je ba de national highway ji special protection force pu kan haigal is upai lekta bagi tawri ni basi asing madi national highway de ukai kilometer makhai pha da army ki kilometer makhai pha de adu manipur police ung le ngoni taw doi wai ni khoi ji polike will ma yaw da ba adagi mayam de thabak tawbagi magi mathau ji fazana execute tawba mi itok thok ta bhai tar yar ge tawro yasin mathoi khale ba goji ase mu tawu mu tro yar ge tawjara ro yasin mathoi pa army gi mamang de mi nomai ka pa order phangdi order phang ba de nomai ka pa su yaw de it is imminent danger is a attack by someone army should take immediate action na asam for ekta Indian army ekta basic ekta yaw je bani ne amoina nomai ka pa ga nomai hanna ba order pirak ti adu di yam lu du moi masana thugai bani hai banda moi bo to court martial tawba yai ni adu akhoi sarkar sina kandabani na adu haiba ngamde haibani da aduna adu mayam du nainaba sumbai khalai wakhan